Habari zenu ndugu wapenzi watazamaji wa masomo yetu ya Kiswahili, na pia tunarejea kwa kabidhi somo la pili la Kiswahili. Unaenda kujua jinsi unavyoweza kutumia maneno mbalimbali katika Swahili. Usichelewe ili kuja kujifunza masomo haya ya Kiswahili ambayo yanavutia sana zaidi. Ikiwa wewe hujui Kiswahili na pia hujui chochote kile katika Swahili, hivi unaenda kufundishwa na kukabidhiwa masomo mbalimbali ya Kiswahili ili kukuza kiwango chako katika Swahili. Na pia usihofie jambo hili la kukufundisha ama uwe mbabaikaji ama ubabaikishwe na hili. Na pia tu usihofu kwa kuwa mimi nipo hapa kama mwalimu wako kukufundisha Kiswahili kizuri. Mara kadhaa utakuja hapa kunishukuru kwa kile ambacho nilichokufanyia. Nibyo navugaga nitwa mwarimu apoji nkuko bisanzwe. Tugiye rero kugaruka hano cyase tugarutse hano kukwigisha Igiswahili isomo ryacu rya kabiri, mu byukuri rigiye kwibanda ku kiganiro kigufi kigiye kuza kuri apoji n'umukobwa we. Bila kuchelewa, hebu tuanze somo letu la Kiswahili ambalo ni somo livutialo. Tudachelewe rero, reka dutangire isomo ryacu ryiza cyane. Kiswahili, tunaposema Kiswahili kama tulivyowaambia kabla, nkuko twabivuze mbere, iyo tuvuze Swahili tuba tuvuze Igiswahili cyangwa se Igiswahili, byaterwa nuko wabivuga mu Kinyarwanda. Hanyuma tuna somo la pili kama nilivyosema kabla, nkuko nabivuze mbere, mazungumzo mafupi kati ya Poch na binti yake. Mazungumuzo, tunaposema mazungumuzo, iyo tuvuze mazungumuzo tuba tuvuze ibiganiro cyangwa se ikiganiro. Mazungumuzo mafupi kati ya Poji na binti yake. Tugiye kureba rero mu byukuri ikiganiro kigufi hagati ya Poji n'umukobwa we. Binti katika Swahili, binti ni ukuvuga ngo umukobwa, abari umwana w'umukobwa, abari umwana w'umukobwa wawe ya binti yake, ubwo abari umukobwa we. Nuvuga ngo tugiye kureba mazungumzo mafupi kati ya Poji na binti yake. Hebu tuanzie hapa katika namba ya kwanza, duhera hano kuri nimero ya mbere. Ubushize twabigishije hujambo, rero iri somo rigiye kuba ryabafasha mu byukuri gusobanukirwa somo la kwanza ambalo tulilo wakabidhi katika Swahili. Isomo rya mbere mu byukuri twabashyikirije mu Giswahili. Hujambo binti yangu. Tunaposema hujambo binti yangu, tunasalimia mtu huyo, tuba dusuhuza uwo muntu cyangwa se binti huyo. Hujambo binti yangu. Umezute mukobwa wanje. Hujambo binti yangu. Iki gihe nuko ari umwana wawe w'umukobwa, mutoto ambaye uliyeza, n'umwana mu byukuri uba warabyaye. Hujambo binti yangu. Umezute mukobwa wanje cyangwa se umezute. Binti umukobwa. Sijambo baba. Ubwo twabonye ko baba ari Apoji. Hano rero binti ku mukobwa arasubiza ati si jambo baba, meze neza mubyeyi wanje cyangwa se meze neza papa katika Kinyarwanda, mu Kinyarwanda. Apoji arakomeza, uko sawa binti yangu. Ese umeze neza mukobwa wanje? Uko sawa binti yangu. Ese mukobwa wanje umeze neza? Turebe binti. Ndiyo, niko sawa baba. Yego, meze neza papa. Katika Swahili neno hili ndiyo ambalo linatumiwa ukisema kwamba unakubali kitu mtu ambaye anayekwambia ama anayekuuliza. Mu byukuri iri jambo ndiyo urikoresha iyo wikiriza, ni yego katika Kinyarwanda, mu Kinyarwanda. Ndiyo, niko sawa baba. Apoji umubyeyi arakomeza, habari za masomo. Habari za masomo. Tunaposema habari za masomo, tunamaanisha ya kwamba tunauliza mtu huyo kuwa habari kutoka shuleni. Tuba tubaza mu byukuri uwo muntu amakuru yo ku ishuri, mu masomo cyangwa se mu byo yiga. Habari za masomo. Amasomo aragenda cyangwa se ku ishuri biragenda. Binti umukobwa, ni nzuri, ni njema, ni meza. Rwose ibintu byose ku ishuri biragenda neza cyangwa se mu byukuri bigenda neza. Ni nzuri twababwiye ko mu byukuri katika somo lijalo twababwiye ko mu byukuri njema cyangwa se ni nzuri byose mu byukuri ari bimwe.
Hapo G arakomeza, ukifaulu nitakupa zawadi. Ukifaulu nitakupa zawadi. Katika Swahili zawadi mu by'ukuri ni impano, kufaulu no gutsinda. Ukifaulu nitakupa zawadi. Nutsinda neza cyangwa se niwitwara neza ku ishuri, mu by'ukuri nzaguha impano. Ukifaulu nitakupa zawadi. Nutsinda neza nzaguha impano. Umukobwa binti, asante baba cyangwa se shukrani baba. Byose ni kimwe, asante baba cyangwa se shukrani baba. Urakoze mubyeyi cyangwa se urakoze papa. Hapo G arakomeza, usiku mwema binti yangu. Ijoro ryiza mukobwa wanjye. Ijoro katika Swahili tuvuga usiku cyangwa se jioni mu gihe cy'umugoroba. Ushobora kubwira umuntu jioni njema, ubu mubwiye ngo umugoroba mwiza, ariko nanone usiku ni ijoro. Usiku mwema binti yangu. Binti arakomeza, ndiyo, asante baba na kwako pia. Asante baba na kwako pia. Urakoze mubyeyi mwiza cyangwa se urakoze papa, nawe ijoro ryawe rigende neza nkuko urinyifuriza. Tunaposema kwamba na kwako pia, tunamaanisha ya kwamba tunatakia mtu huyo kama alivyotutakia, nasi tunamutakia kuwa kama hivyo. Mu by'ukuri tuba twifuriza uwo muntu nawe ko ibya twifurije nawe byamubaho. Tunawasili katika mwisho wa somo letu la Kiswahili ambalo nilikuwa hapa kuwasaidia katika maarifa yoyote yale ambayo unahitaji kujua, na pia somo hili litakuwa muhimu kwako katika safari yako ya kujifunza Kiswahili. Ikiwa wewe unahitaji ama una hamu ya kujua lugha la Kiswahili, hivi unaenda kuelewa vizuri sana masomo mengi kupitia kwenye channel Hapo G Star University. Ikiwa una haja ya kujua masomo haya na kuyafunza vizuri kwa makini, tafadhali usichelewe kubonyeza subscribe. Utakuwa unatusaidia sana katika safari hii ya kuwafundisha Kiswahili vizuri sana. Kwaherini, chao chao.